دنگê di rêzê de yê ku dîsa divê mirov dîqat bike ji derveyî pew te pew te dengê lê ye li yani me hêvî nedikir ku rojekî Kurd dengê li şaş bilêv bikin ji ber ku lêya Kurdî lêyekî nerm e di kurmancî de lêya stûr tune ye lêya nerm e di soranî de lêya stûr heye wek li tê bikaranîn lê kurmancî de lê her tim nerm e ji bo wî dema ku em dibîzin hinek şûna ku bêjin gul şûna ku bêjin gul dibêjin gul öyê wan ne öy ye û lêyê wan ne lê ye û gula sor dibe gula sor mirov heman fehm dike ku ev mirova Kurdî nizane Kurdî nû hînbûye yan jî tenê bi Kurdî stran dibêje lê di jiyanê de bi Kurdî naaxive vêya mirov ferq dike ji ber ku yê ku di jiyanê de Kurdî bikar bîne wê tu carî ji gula sor re nebêje gula sor ji ber ku destpêkê de diyar e ku lêya Kurdî lêyekî nerm e û ew gelê ku cînarê Kurdan e ewna li û a dema tê cem hev ya wana sedî nodî li a nabe la dikare bibe la ji bo wî jî Kurd jî dikevne bin wê bandorê divê xwe ji vê bandorê rizgar bikin ji ber ku gul e li nerm e û pêwîst nîne ku li heşk bibe li diasporayê jî ji ber bandorê zimanê biyanî mesela li Rûsyayê jî ji ber bandora zimanê Rûsî ev pirsgirêk tê jiyan kirin lê ne li hemû ciya taybetî dema ku li di dawiya peyva dane vê pirsgirêkê jiyan dikin mînak dema ku dibêjin mala min dibe ku rast bilêv bikin dibêjin mala min nerm dibêjin ama dema ku dibêjin ez çûme mal dibêjin ez çûme mal yani li stûr dikin ez çûme mal çima ji ber ku Rûsî de dema ku peyv li de xilas dibe li her tim stûr e dibe li mal û dema ku em yekî ra Kurdekî Rûsya re bêjin bêje al wê bêje al heta ji wê bandorê bêje ala Kurdistanê şûna ku bêje ala Kurdistanê ala Kurdan wê bêje al ev jî kêmasekî li vê derê çê dibe lê têkoşîna wî jî tê kirin û divê were kirin ji ber dengê Kurdî li kurmancî de nerm e em dîsa carek din bîr tînin soranî de lêya nerm jî heye û lêya stûr jî heye kurmancî de li tenê nerm e dixwazî a bê piştî wê dixwazî o bê piştî wê û bê piştî wê ew dengên a o û werin piştî wê jî ev bandor nake çawa lê tê bilêv kirin lêya wê nerm e la jî wisa jî tê bikaranîn lêya wê jî nerm e li gor rêgeza zimanê Kurdî bi dengê rêya nerm peyv tu carî dest pê nake peyv tenê bi rêya stûr dest pê dikin mînak eger em bêjin rê rik rastî rev rijandin û her wekî din gelek gotinê din rêya wî wê her tim stûr be her tim we stûr be destpêkê de wê stûr be na em rewşên din binêrin kîngê re stûr tê xwandin di nava gotina de jî re stûr e em çend nimûna binivîsînin mînak peyva birîn dema ku mirov tiştekî dibire kirîn dema ku ji kanê tiştekî dikire zirîn mînak dema ku dizire herî qirêja ku bi kincê mirova we digire here yani bi manaya biçe here ez barim ev mînakana besin em rewşê sêyemîn binêrin kîngê rê stûr e dawiya gotina de di hin gotina de mesela pir har zar bi manaya zarok ger
بمعنى کسی که نابیزه. مر تشتی که پی ارت تکولاندن و از بارم امجی بسه ناب وی شوازی تی نویساندن و وی شوازیش تی خواندن برین، کرین، زرین، هری، هره، پر، هار، زار، گر، مر. دوار نویساندن هن جوان پیوان دا نیرین نویسکار و زمانزانا جدا جدا دبه. هنک پیشنیاری دیکن که پیوین که ری وان ستوره به دو ریا واره نویساندن. میناک برین جبو که جه پیوا برینه وقتینن. جبر که وی شوازی برین و برین مینا هفته نویساندن. یکی که وی پیوی بخوینه وی نظام به چاوا بخوینه. و دوبه که شونا که بیجه برین و بیجه برین. جبوی پیشنیارد کن بکن برین. جبو پیوا هری جی افتش در باز باش برکو هری وکیدن وک هری جید کاره واره خواندن. هری یعنی هری زیده، هری مازن، هری بچوک. دما تاوی تشتین نیر ام بکارتینن هری. و هر جید کاره وک هر واره بکارانین یعنی هر مازن، هر بچوک. جنا هر زانه، میره هری زانه. یعنی ورا ری و نرم به ری لور نرم ده و ری لور نرم به بنرن و کف تنویساندن لی جورا تخواندن جبویشی وک نیرین هی کو مری دوان روشا دا تنی دوان روشا دا ری استور به دو ریا بنویسینه داویا گوتنا دا جی همان تشت مثلا پیوا پر مازن پر بچوک اگر ویشی وازی واره نویساندن وک پر جید کاره بخواندن پرجی گوتنه کسه هیه وک پرا کود ناف برا دو قراغا دا پرا کود سر جیم را در باز دوه جبو که وی پری جه گلک بونه جه پر بونه وقتینن پر ویشی وازی دنویسینن یعنی تشتکی پر مزنه یعنی چی اگر او ثابت بیجه از سر پری را در باز بوم اف پر بری 10 سالان هاتیه چی کرن و چاقه دوه پر بواتای پر ارن دوره تنویساندن جبو گر به معنی گر جبر که شوازی وک گر جیتی خواندن گر یعنی پارچک و کر جیتی خواندن کر یعنی ناوی آجالکیه ناوی حیوانکیه کر یعنی اف پیوا سه جورایی تی خواندن کر گر و گر و هر سه گوتن جورا تین خواندن و معنی وان جدا نش هف لو مجبور که هری کم گر جواره وقتاندن ریا داوی دستور کرنج بو بیشن اوا پیوا تیواته گر مر گوتنه که مر تونش بوی ریاوی هر وستور بخواندن زار هیا زار یعنی زار بواته زمان و زار بواته زاروک لی نه پر جاره مروف دبینه که پیوا زار کم تشخلانده شنوی دبیجن زاروک و ویشه واز پروبلم را دبله اگر مروف اینی جه همان پرنسیپی تف بگره و دمی گرک زار جی به دو ریا واره نمیساندن ویش دوی روشده یعنی زار هاتن ماله یعنی لگور کردیا روسیای و اسنگش خو بری ندگوتن زار دگوتن زارو یعنی زارو که تمنی بچوک یعنی مروی تمنی بچوک دگوتن زار جی نه اما نه ایدی وک زار و زاروک تیپ کارانین اگر وی پیوانی و مروف تبگره بچه گرک زار جی معنی زاروک به دو ریا واره نویساندن اوجی هنگی شکلکی وی رنگی ده نویساندن بوی شوازی ریا ستور ده پیوین کو برانبری وان ریا نرم جی هیه وقت چاره سری وی ریا به دو حرفا نویساندن هنک پیشنیار دکن و اف پیشنیاران مروفت کاره برچاف بگره و بنرخینه یعنی هم وی درس خورا نابیجن ایلا وی رنگی بکن لی اگر وی شوازی واره کرنجی ویاد تو پرسکریک نابینن جبو خواندنا تابتی کسین که کردی نزانن اف تشتا بوان دبه تشتاکی سفک یعنی وان روش فیربونی و بلیف کرنی هنکی سفک دکن
اگر نویسکار و زانیار اصرار سر نویساندن ویا بری بکن یعنی ویشی وازی و دمی افجی دبه وک تشتکی مروف نکره جرا بجه نا و دمی ده فرهنگا دا وک من درسی بری ده دیار کربو ترانسکریپسیون یعنی شروعی وان دنگان به alfabeye navnetevi a fonetikva, alfabeye fonetika a navnetevi vare nivîsandin wê demê hêdî derdor jî biyanî jî fêr bibin ku ev gotnana çawa tên xwandin û kîngî têne çiwat heye. Di rewşê din de re nerme, re di nava gotinê de mînak birin, girin, hirç, gerî, hirî, serî, yani ser, serî û her wekî din û dawiya gotina da bir ser rakin dibe dawiya gotinê peyvê ser, ber, hur, dur, şir, mêr, dêr. Eger mirov statîstîkî binêre piranî rewşa da di nav peyva da û dawiya peyva da re nerm e. Pirtûkekî dikarin hildin bikin destê xwe hema kîjan rûpelbe jî vekin û di nav da rûpelekî hildin û hemû peyvên ku herfa re tê de heye bixwînin û hûn ê bibînin ku rêyên ku hatine nivîsandin di bilêvkirinê de yanî anîna ziman da piraniyê wan rêyê nerm in. Ji bo rê jî mirov dikare van tişta bibêje ji bo herfa re û dengên re û re.